سلاف لو بن تماشوان نژاد برنامه هف پیوین ده ایرو امی مازوانیا میوانکی گلکی تایبت بکن دما هون ناوی ببهیزن و پرانیا و ناس بکن هنرمندکی دنگ خوشه کلیپ و سترانین وی لسر یوتیوب جالیه بملیونان کسفتین دیتن لإسرائیل حتی تو ببیجی بنابو دنگه او جهویه کی کردستانیه بابو کالین وی جدورا آمدیش باشور کردستان چونه اسرائیل ده همان دمه ده ورزشوانه کی ده سرخوره افجی نبسه اکتره کی گله کی باشه لسر نتفلیکس ریزه فیلمک بناوه فوضا هیه لسر شر دنابرا اسرائیل و حماسه ده یک جه اکترین وی ریزه فیلمی ایدان آمدیه دما من ناسناوی وی دیت مگوت هبه نبه افجه آمدیه چویه و مدا پی شوپاوی ما پیدا کر ویجی دل ما نهشت ام گلکی سپاسیا وی دکن همو آسان کاری کرنج بو هف پیوین بچسری ایرو جوانا میه نها ایدان آمدی لتلاویو لستودیوی رونشتیه از جی لهولیره و امی دست پی بکن شلوم ایدان هلو اویدار دنبش ایدان از دخوازم جناسناوی تا دست پی بکم تو چل سر آمدی دزانی چتینا بیراتا آمدی باو کالن تا چاوا بحثا آمدیش ترا دکرن تشتک بیراتا دمایه دراستی ده از لوی بشه اورشلیم جدایک بوم کو جرته گوتن تاخا کردی دما زاروک بوم من واتای وان ناوان فهم ندکر کو لوی تاخه لمارکت و چند جهندن هاتبو نکرن ناونو که آمدی دهوک و زاخو لتاخان کربون لدما مازم بوم جمن را بحثا وی ولاتی و خلک کرد هادا کرن و دمه هینا تمنه من گلکی بچوک بو بحثا مهربانی و باشیا خلک کرد جمن را دهات کرن لإسرائیل از بچم کودرد بیجم از کردم و از بوی یکی جی پر سر بلندم بله امجی گلکی سر بلندم بیگومان لیست خوازم وی کیجی بپرسم پیوندی انت لگل جواتا جهوین کردستان چاوای ایدان هون نزیکی هفن یان ایدی جهف بلا بونه هر کس لیشو کار خود نره کرد لچند نافچین جداین اسرائیل دجین پرانیا وان لأورشلیم و باجاروک برشامیش دجین کو لنزیکی اورشلیمه هر سال روزه که به هفره درد کهون سیرانه دوی روزه ده همو کردین اسرائیل دجون لسترانن کردی گوداری دکن و دیلانن کردی دکن ام گله که حول دادن کو پیوندی دنه ورامه ده هبن هر وها هیوی دارم جوانن مجی وینری تی بپارزن بله ایدان از همی روزان هما بیجا لسترانه تا گهداری دکم از حیرانه که تم براستی دنگی تا گلکی خوشه از هنکی ستایلا تجی دشبینم ستایلا خولیو ایگلیسیاس اوی کوب اسپانی دستره رومانتیک ستایلا که رومانتیک گلکی خوشه باندورا موزیکا کردی لتبو یقت یعنی تو ملودیه که کردی دبیرا تده هیه گلک سپاس وکه من گود هر زارکتیوه من لموزیکا کردی گوداری دکر باوریا من اوه کو باندورا موزیکا کردی لسر ستایل سترانو مدلن من هیا ده کنسرتین خود جی سترانن کردی ده بیجم ده کنسرت خویا داوی ده سترانا منا داوی کردی بو نزانم گلو موزیکا ما و یاوه وکه هفن یان نلی ناو سترانا من شیخانیه دروژا هفجینا خدا منو هفجینا خوا بوی سترانه دست بکر هر جزارکتیوه موزیکا کردی بشک جیجیان هنر و ناسنامه منه is part of my life and part of my music and my identity since I was a little child. بله از باور دکم تا قط باجارو که آمدی ندیتیه تا سردان کریه گلو یعنی تو دفکری روژه کج روژان سردانا جهواری باو کالین خوابکی کالجیه کی چاوا دیجیان بری چند سالان من هول دا سرداناوی داره بکم لی بسداماوی که کو من هینا خدمتا لشکری نکر بو آستنگی بو من درکتنو من نکاری بو ورم هرماوه
لێ هیویدارم دە پاشەڕۆژێ دە بکارم دخوازم وەرم دخوازم تیما خۆیان موزیکیژی لەگەڵ خۆ بینم و بسایە خودێ ئەمێ لە ئامێدیێ ئاهەنگێکە کوردی ساز بکەن ئەمێ گەلێکی کێفخۆش ببن ئۆرگانیزاتۆرên gelekî baş li Kurdistanê hene hêvî dikim niha dengê me bibhîzin û konsertekê organîze bikin em jî tê de amade bin guhdariya te bikin bêguman tu hunermendekî bi nav û dengî di heman demê de jî ekterê rêzefilmekî ye ku bi milyonan kes lê temaşe dikin li ser Netflixê nasnameya te ya hunerî çawa çêbû mesela di malbata te de hunermend hene kê piştgiriya te kir ku tu riya hunerî bidî berxwe ji ciwaniya xwe ve min dest bi pîşeya huneriyê kiriye min zû dest bi jenîna gîtarê û nivîsîna çend stranan kir lê pîşeya akteriyê ji bo min weke surprizekê bû Leo Ras nivîskar û akterê serekeyê zincîrefilma Fewda di konserteke min de amade bû. Piştî konsertê ji min re got wî roleke nû ji werzê duyemî zincîrefilma Fewda dareştiye. Ji min xwast serdana wî bikim û xwe bi cir bînim. Bi kurtî pişt re ez çûm û di werzê duyem û sêyemî zincîrefilmê de bûme xwedî rol. Hêvî dikim di werzê çarem jî de bejdar bibim. Belê min berê jî got şêwazê muzîka te gelekî romantîk e tu û gîtara xwe mesela li ser sehnê gelekî bi bandorim rastî çawa çê dibe ku ew mirovê romantîk yê gîtarjen di Fewda de dibe mirovekî din li cihê gîtarê çekê hildigire û şer dike tu çawa dikarî vê balansê çê bikî Ev pirs $1 milyon tîne. Bi nerîna min kesatiya her yekî ji me gelek rihendên wê yên cuda hene. Di zincîrefilma Fewda da min aliyê tariyê kesatiya xwe azad kir. Karekê tijî zehmetî bû dê karim bêjim di çend salên borî de ew film girantirîn karê me bû. Zehmet bû. Lê di heman demê de jî xweş bû. Gelek tij ji hundirê min derxistin ji derve. Min pirsa te fêm kir û ew yek ji bo min jî cihê hizr û bîrkirinê bû. te hez kir ji ekteriyê tu zêdetir dixwazî ekteriyê bikî yan berdewam bî li ser strangotinê yan her duya bi hev re bikî Ez gelekê xwe di mûzîkê de dibînim. Lê dixwazim di paşarojê de karê zêdetir li ser akteriyê jî bikim. Belkî bikaribim li welatê we karekî bikim. Derbirîneke me heye dibêje bi alîkariya Xwedê. em ê kêfxweş bibin sezona çar ya Fewda kengî tê em hemû li hêviyê ne tê berdewam bî li gel sezona çaremîn jî yan felaketek tê serê te Beşdariyê di werzê çarem de dikim lê nizanim gelo heta dawiyê dimînim yan ne. Ev yek ji bo min jî cihê pirsê ye. Lê koronayê her tişt rawestandiye. Bi nerîna min çend mehan heta salekê dirêj dike heta em bikaribin amadekariyê ji werzê çarem bikin. Hêvîdarim ew yek zû ro bide û sala bê em bikaribin werzê çarem jî bibînin. Belê îdan Fewda çi di jiyana te de guhert eger tu hinekî behsa wê ji me re bikî yanî tiştê ku Fewda di jiyana te de guhert çi ye Amadekarî ji bo werzê sêyem gelek bû. Pêwîst bû bi başî xwe rahênan bikim û xwe fêrî erebî bikim. Van tiştan wiha kir ku demeke zêde ji jiyana xwe ji bo zincîrefilmê terxan bikim. Min konsert û çalakiyên xwe yên mûzîkê ragirtin. Min kesatiya xwe ya zincîrefilmê bi xwe re bir malê. Min pê re xew kir û jiyam. Bi nerîna min herdem bi wî awayî ku mirov rolekê werdigire. Jiyana wî heta demekê diguhere. Lûma heta çend mehan ez ne îdam bûm. Lê belê sagî bûm. Her wiha dibînim beşek jê kesatiya sagî di hundirê min de maye û niha jî li gel min e. Karaktera sagî beşekî mezina jiyanan bû.
ناجی هەروەهایە. دلور گەلێکی بجوانی ji dil عاشقی نورێت دەبێ نورەتێک هەیە di ژیانە te de niha بەڵێ ناوی ڕۆنیا ژیانە منە ڕاستەقین مەریەمە هەڤژینا منە ئەس دەبێژم وێ ئەف پرس پێ نەخۆش بووە gelekî jê hez dikim û dikare ekterî stranbêjî û müzîkê de gelekî piştgiriya min dike nehêsane ji bo ti jinekê ku mêrê wê hinekî mijûlî kar be kêfxweşim ku ew piştgiriya min dike بێگومان ئەم jî silavên germ bo Meryem Xanê dişînin ji vir ji Kurdistan pirsa me tenê ew bû ku tu behsa wê ji me re bikî behsa xanima xwe ji me re bikî îcara zêbê me ser meselê ekteriyê careke din tu dizanî te bihîstiye di sala 2014 de heta 2017 li Herêma Kurdistanê şerekî dijwar li hemberî Daişê dihate dayîn li seran serê 1000 kîlometrên sînorê Kurdistanê. Eger filmek li ser Kurdan were tomarkirin, karesatê ku bi serê Kurdan de hatine, tu yê hez bikî tê de cî bigirî akteriyê bikî weke Kurdekî? Bi rastî kêfxweş dibim û şanaziyê jî pê dikim. Berê min gotiye her dema ku Kurdan li ser televizyonê dibînim, ez wan weke beşekî ji kesûkarên xwe dibînim. Ji bo min şanaziyeke mezin e. Belê. Belê, îdan te behsa strana şêxanî kir, te got di roja hevsergîriya xwe de jî te û xanima xwe li wê stranê guhdar kirine. Tu dikarî piçekî ji me re jê bibêjî, di serê te de di bîra te de heye gotinên wê? Ay şêxanî şêxanî mala da bedredanî Ay şêxanî şêxanî mala da bedredanî Tenê ji bo we dikarim bê gîtar bistirim. Dest xweş, gelekî spas. Fikra konsertekê bo te girîng gel li Kurdistanê yanî di plan û projeyên te de heye rojekê ji rojan tu werî konsertekî berfereh li Herêma Kurdistanê bidî? Belê weke berî niha min behs kir. Berî çend salan me hewl da em werin. Lê astengî ji me re dirûst bûn. Ew xewna min e û hêvîdarim di paşerojê de bikarim bêm û we rûbirû bibînim û ji İsraîlê çend diyariyan ji bo we bînim. Spas ji bo vexwandina we. Belê, te behsa koronayê kir ku bandor li ser bi taybetî karê tomarkirina fawda kiriye. Wekî din tu plan û projeyên te li paş xistin korona ji ber ku min berê xwedayê konsertên te dest pê kirine. Yanî meha 6, 7 û 8 jî bernameya konsertên te êdî li dar e. Tu astengî hene li pêşiya karê te ji ber korona? Belê, me mezintirîn konserta xwe helbişand. Li İsraîlê cihekê me heye ji bo sazkirina helkeftên mezin. Navê wî cihê Kesaya ye. Nêzîkî 4 heta 5000 kesî li xwe digire. Em neçar bûn wê konsertê helweşîrîn ku dibû mezintirîn konserta salê. Dibe em bikaribin di meha yekiya li pêş de encam bidin. Her wiha amadekarî ji bo wênegirtina werzê çaremê, zincîrefilma fewda jî demeke dirêj dibe. Belê îdan em dizanin derdora 200,000 cihûyên ku ji Kurdistanê çûne hene li İsraîlê. Di nava wan de gelek kesên weke te bi nav û deng hene, bi talent hene, jêhatî hene. Hûn pêwendiyên we li gel hev hene, hûn hev dinasin. Meselen tu dikarî behsa hindeka ji wan ji me re bikî? Belê, piraniya wan gîtarjen û piyanojen nizanim ekter jî hene yan ne, lê dizanim hejmareke gelek ji xelkê Kurd li İsraîlê bi huner û kulturê re mijûlin. Lê nayê bîra min ku min ti ciheyekê xelkî Amêdiyê dîtibe ku mijûlî hunerê be. Dibe min hinek kes dîtibin ku li zirneyê didin. Lê ew jî ji bo min cihê pirsê ye, ji niha pê de dişopînim. Me bihîstiye ku hejmareke zêde ya
جهوین کردستان لإسرائیل دناوا ارتش دنه عسکری دکن د پلین جدا ده چاوای روشاوان دناوا ارتش ده زیده نه هجماره که زیده یا کردین جهول ور دناوا ارتش ده جی دکرن؟ از هجمار نزانم جبر کو لشکرین دناوا ارتش ده لگوری اصل وان یان جی جه کو جهاتنا نای رزبند کرن که جه کی جان نافچه هاتنا لید زانم کو لشکره که لگل من خدمت دکر او جی خلک کردستان بو دزانم هجماره که گلک وکه من وی دناوا ارتش ده هنه ننزانم چندنو نکارم به هجمار بجم او نتشتکه کو به هجمیرن لی دزانم کردین اسرائیل جه بجداری کرنا دناوا ارتش ده حزدکنو هر وکه برین همون گود دواره کلتوری جی ده تکلبونه که جوانه ایدان من بريجي برسكر مبحثا روشا فيدري كر بتايبتي سالين 2014 حتى 2017 كو شركي قلكي دجوار الهريما كردستاني هبو هون وكا كردستانيين لإسرائيل دشوبينن روشا كردستاني هون دزانن لفر تشدبا تشد قومة يعني بالا ودكشينه بله براستی لسر تورا جواکی یا فیسبوکی گروپا که مهیا جبو زانینا نوچه گریدای کردستانه جبو کو ام بزانه بن لبیدره چه دبه هر وها ام هول ددن گواشه لسر حکومت خود روز بکن جبو کو خما روشا و بخوا و هول بده تشتکی بکه ام بخمن و بالدک شینه سر وان همو بویرین کو لهرماوه دردکون بله از پرسا داویجی جاره کدن لسر بابو کالین تبکم ده يعني اشترى بحث كرنا كنجي جبر دركتنا ام دزانن كو هري داوي د سالين 1905 ده جهوين كردستان چونه دركتنا بري وان جي گروپك دركتنا بري كو اسرائيل آوا ببه باو کالن تا کنگی چونه جوی داره چاوا چونه بحث کرنه قد جواره باپیر من واتا باو دیا من سال 1926 کوچی اسرائیل کریه واتا گلکی بری دامزراندنا دولتا اسرائیل جالیه باو موجی مالباتا وان جسالن پینجیان و کوچی اسرائیل کرنه پرانیا وان کردین جهونه ده دسپیکا سالن پینجیان ده کوچی اسرائیل کرنه بله ایدان ده سال 2006 ده دو بشتاری پروگراما موزیک یا اسرائیل آیدل بویه یعنی تا تخمین دکر کو روژه کش روژان تی ببی هنرمنده کی بناو دنگ لی اسرائیل هنرمندیه تا هر جور دست پیکر یان بری ویجی هبو جبو من وکا معجزکیه من ددید کو جیانا من با آراسته کی ددچه لبرانبری سرکفتن خوا هر روژه سپاسیا خوده دکم جبو من جی همو او تشتن کو پشتیوی برنامه رودانه عجیبنو از پی سرسامم نزانم چه بیشم تکلیک جه بختو آلیکاریا خوده بله از پرسا داوی بکم یعنی جبو تا سمبولا کردایتیا تا چیه تدکاریج مرا چاوا وصف بکی یکم تشت خواردن کردوارینه شفته کوبه اپراخو خواردن دن اف یکمین تشتن کو تینه بیرامن دما حوال و خزمن ما سردان آمدکن او جی هر بیری لوان خوارنان دکن بهره که باش یا خلق کرد ده آماده کرنا خوارنان ده هیا گلکی سپاس ایدان آمدیم گلکی کیف خوش بون کو تدما خدامه
از هیوی دکم کو اف پیوندی هر بردوام بد مدیا یا کردی دجی ام جارو بار آگاهداری کارو خباتات بن ام پی گلکی کیف خوش ببن پی سر بلند ببن و که کردستانی کی کل اسرائیل ناو دنگ کی مزم بو خو چکریه بو مجی سر بلندیه که ام گهنادن دبه هر کس گوتنه که کردان هيا دبه هر کس لسر دین خو ام همی کردستانی نه و ام پی گلکی کیف خوش بون کتا در فتا هف پیوینه بو ما چکر زور سپاس هربی gelekî spas ji bo dana vê derfetê gelekî kêfxweş im. بله تماشاوان نشام گیشتن داویا و هف پیوینا تایبت لگل ایدان آمدی کو جهویه کی کردستانیه و چونه لإسرائیل بجیبو نسالین دورو دریج و لوی دره نابو دنگه کی زیده بو خود چه گریه به تایبتی دواره سترانگوتن و اکتریه ده حتی جاره کدن هر شاد